Katerra nirmwaha amashaza abiri agarukora district ya Rubirizi kandi shazeri nirmanyo mnonga ahabwa amataka garukweze bihingwa n'abantu abakozi abarukuturamu. Katerra nkishaza niruturamo abantu bende mizitarukushana kandi muri aba harimo abanyankore, abakiga, abanyarwanda, abakonjo n'abanyaruguru. Waramanyira habwe ncyo mwanya wo gunugwetwa Katerra Chirinju Adonia begura atugambira ubukomoko bw'izineri. Tuje mu mwaka gwa 1999 kikati mu bantu bake munonga emhandi ketarimu twatu mutoko ko tembo cya cyambura uyiza n'ibigeri wahirwa ubona kagari abagwira injura nakagari gakora imivuga ukanaga umuhanda ukashireko paka hakiri so akamweseri nyingi umushaka gurwa mani abantu bakambafa abumushuisha Ombwire bwira Katerra yona bikaba biriye bahandagazi konke myake gumerene hinduka nembera yahinduka nkoko abatura babandizeyo barukushoborera nenguto nkibanywa buryomwe enguto zo zikaze rukubimononga tukatshubura ebintu kikacyambura akaru tractor niyo yabeturete yo mcyara sikora mama cyama niyo twabetwiziramu tukapakiramo ibintu kwaboronkisha ko shoppinga waura ngwenjura yagwa ukobaza obuza konke njura yagwayo ngwe yagwa omango watu wakuzakigere ebintu katu byokorezo mutwe tuteka abacuba babyokorera kurga cyambura ecyo abantu bona mbakimati byokorera kurga cyambura kikakaterra enguto kagabyo handa eketa munguto kaka iki main yo kurga cyambura yemene yashamweti yo kushuma ekuza cyabakara obundi wasigara ubwo kuza kanywero kakari akahanda uguza cyamwiru yakahanda abantu bajyana n'amashansha bambaye kushoma aburme. Katerra ne yatana n'irindiro ry'inyamishwa erya Queen Elizabeth kandi abantu bayo nibihentasia omukwinge bihingwa nkapamba ebihimba muhogo emondi nebindi. Abantu bitu ba Katerra okubaho kwabo barabira mu kuhinga abo kuba ntinge bihingwa bitari bimwe na bimwe tuyinoye cash crop na season crop tuyine omwani nubwo guryo gwo butwire ogutkuba ntangaramo ogukwera season ibiri omwaka tukirgaho tuhinga obutunguru enyanya cabbage tuhinga na pamba kandi abamwe omwebine na nentoche nibyo bintu ebiturukuto hangaraho niyo ntasi y'abantu bakaterera okutwara hamwe abantu bakaterera n'abahinji ubuzima bondi kutunga ni watamwe sente za ongezi ukashanga amuserwa ugwafa hato ukashanga mwe nabanyine mwesubi yo kushashura mwana school fees nkeji ukashanga naremererwa nkanye nk'umuntu wa hansi Omuri Katerra honka harimo nyanja itano ezuru mucyamwiga bugwaji mbuga karya na katunguru ezuru kwegita hazindi kukore nyanza 32 ezuru kushangwa mu district ya Rubirizi kandi bamwe mbatura nabajangwe nyanja ezi tubaziganywire mu kiryaho oyireho itwe nk'abantu ba Town Council tutkuzgobe nyanja ezi aho ke nyanja zo kureba nuzupangisa abantu sometimes imbamba gaheru abazipangisa batamu butimba batamuki hato shanga omuntu ogumutako watabona kanso kwakuza kuzamu ushanga aba bapangise nyanja bamwiruka haba mune babakwatano bareba mbabatombe homwe abandi babatera babatemitwe Entungu ko muri Katerra ne yongera ahabwa amakorero agarumwe bwa hati ecwerira abatura ukongera hantasi y'amakagabo no bharabe harebera kubatambiko no ekiretire ntungu kayata ho muri Katerra kutwarza hamwe twargombye nyime twabeturumu abo kuboko shanga amashomero gabe gabagara hari ushanga abantu bayeganye kushomesa abana ahabwe entambara naci konka president Museveni kuyikirize n'abantu buntu gukora amashomero gabo charetera buri omwe yaronde education yari kubasa kandi yashomeseza aho mwana we Katerra twinemwe bizibu tebizibu konke cyo kubanza n'urguto rwe rukubi tinkumanya yamba twebwa yaba tateka mu budget
konka oruguuto rwakaterera tugambire twaruha kandi ekindi emibazi omu irwariro emibazi omu irwariro tutukumanya yambagireta bakagiguza konka amarwariro tutwinemu emibazi. Ebino birabe biri bityo Katerere kirimu omuze gw'abaana obutashoma okurenga aha kyamushanju kandi bingi na munonga biki nibiha omu mashomero okuza kushwerwa. Gavumenti ezizire nizebembera district egi enshonga egi nibagirebesa akatanta k'eriisho nk'etiine makuru. Gashakwa Onesimus Ndyanabo.